Do sada je 11 naših sportista ispunilo normu za olimpijske igre u Riju. Ova godina za mnoge će biti ključna i svi naporno treniraju kako bi bili najbolji na kvalifikacionim takmičenjima. Olimpijski komitet Srbije, uz pomoć Ministarstva omladine i sporta, trudi se da im obezbedi najbolje uslove za pripreme, a značajnu podršku kroz razne akcije pružaju i sponzori. Vojvođanska banka je već 4. ciklus za redom zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije. Nakon Atine, Pekinga, Londona podržat ćemo naše olimpijce na prvim evropskim olimpijskim igrama u Bakuu i naravno pratit ćemo ih na njihovom putu do Rija. Svesni smo činjenice da sportisti u Srbiji treniraju u veoma teškim uslovima, a ipak postižu vrhunske rezultate. Imajući sve to u vidu, mi u Vojvođanskoj banci došli smo na ideju da izdamo Visa olimpijsku kreditnu karticu. Kreditna kartica je donatorska, a to zapravo znači da svakim korišćenjem kartice od strane klijenta Vojvođanska banka izdvaja deo sredstava i usmerava ih ka Olimpijskom komitetu Srbije bez dodatnih troškova po korisnika. Naravno, u sve to korisnik korišćenjem ove kartice ostvaruje određene benefite. Koliko smo mi u Vojvođanskoj banci iskreni u nameri da pomognemo sport, govori i lični primjeri zaposlenih. Konkretno, ja sam roditelj reprezentativke ritmičke gimnastike i nadam se buduće olimpijke. Svi znamo koliko je sport važan u životu svakog pojedinca. Sport je bitan za mlade ljude. Kroz njega se stiču radne navike. U sportu bolje rezultate postižu oni koji su deo tima, a pobeđuju oni koji imaju jasan cilj. Zdrava konkurencija i pozitivan rivalitet jačaju čoveka u psihičkom i fizičkom smislu. Sport priprema čoveka za sve ono što život sa sobom nosi, jer u sportu kao i u životu pobede i porazi su neminovni. I što bi mi bankari rekli, ali ovog puta prostom terminologijom, 1 dinar uložen u sport je nekoliko dinara uštede u zdravstvenom sistemu. Ideja nam je da svako ko želi da pomogne sport, to učini jednostavnim korišćenjem Visa olimpijske kreditne kartice Vojvođanske banke. Podržimo zajedno naše olimpijce na prvim evropskim olimpijskim igrama u Bakuu i naravno na njihovom putu do Rija.